Siyabingelela bogogo eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho. Emagumba amane emhlaba Dr. Nyengele sijangase lo Sibongo eSwatini kaNgwane emakhehla kaManzini. Ngitholakala ke enombolweni lethi 073 798 7538. Iya WhatsApp ke leyo nombolo le. Itholakala ku WhatsApp kuphela, and then bese inamba yaSwatini ithi 0026876342733. Makhehla ngithi nje ake sesikhulume kancane ngetimo lesidibana nato sibantu sonke emhlabeni lesilawulwa imimoya emadloti netithunywa, ngoba ukholwa kwami ukuthi wonke umuntu uphila anako lokho, bese kuba ukuthi yena ukhethe kuphila impilo yakhe ayifake ngaphansi kwalenye inkolo, ayikhiphe ngaphansi kwenkolo yakhe yemizamo yokulawula imimoya le sinayo esibida ngokuthi ngamadloti noma netithunywa. Ukhona umuntu lonenzunzu, inzunzu iyodwana nje kithi sonke emhlabeni, sikhulisa nongathi sihlambulula ngetindlela letahlukene. Even now nagobela mina ngigobela amadloti ami angigobela wona, angithwasisa wona, konke angentisa wona, kodwa most of the time bantu baya kulabanye bantu ukuthi bawabathwasisa. Uthole ukuthi umuntu uyothwasa, makathwasa uthole ukuthi la kuthwaseni kwakhe uyabuya enthwasweni but solo leya nhlupheko abekhala ngayo makaya kuyothwasa athi ufuna ukuthi ilunga, ngithi ulungise amadloti, solo ayilungi. Uthole ukuthi bekuthiwa kulungiswa inzaba yemzawe, yenzunzu, yenguni, yemloti, mndiki kumbe manono, bathiwa kanjalo ngokuhlukahlukana kwakhona. Iminingi imimoya khona lesingayazi nemagama ayo lesinayo nje lesembethe, and lwati lesinalo thina bantu sonke emhlabeni nawe lotitshela Swati kakhulu luncane kakhulu kunalo nalemfihlakalo lesiyembethe, lemimoya lesembethe noma lemimoya leseyasingena sisethi belethwe ndebatali bethu satalwa sinayo. So ke kukhona ukuthi umuntu ahambe ayothwasa abuye kungasebenteki, kungakhanyi, kungalungi. Kanti ukhathi sivelele kumele ungayi kwale kuthwaseni, bekumele wena ulalele emaphupho akho makuthiwa thatha 1 umhlanganise na2, thatha 1 umhlanganise na2. And uma sobuyile ke lese bakwendile ke lokho, mhlawumbe khona inzawo nathi devele bedzima ukuthi uyoyithwasisa noma uyoyithwasela kuleli sigaba saleli dloti lapho, kungaba ngumzawo, kungaba inzunzu, kungaba ngumloti, kungaba ilontoza, umnguni, kungaba miningi imimoya, cause khona lelinye nje ngabe kusangami nje kuneli dloti lami leligama lalo emhlabeni kuthi inyanga ngingayiva ilibida leli dloti. And ngilona leli ngisitekelela ukuthi wena mawusuzama kungithebula noma uzama kungishaya wehluleke, ngoba noma ngingaba nawo onke lamanye inzunzu nebaloti nemanzawe nemanguni, but kunalelami lelangitshela lona ukuthi lona lingibani, likhona kubantu abaningi but abalati. That's why most of the time bantu bathwase onke lamanye khona nokungathwasi awuhlambulula umuntu khanze siyakulunga. Kanzi kumele bese sowulalela, kanti futhi khanze kumele ukuthi kulungiswe lona lelo dloti lelo, because aliphaphi alitigcamisi but litigcamisa ngemisebenzi yayo. So sengichaza ke ukuthi ke makhehla kufuna kakhulu, and wonke umuntu emhlabeni lo nemadloti, ngoba emadloti is not ukuthi kumele sonke selaphe. Emadloti walalela usebenza nje, unebhizinisi unani unganalutho uwalalele, lokwalalela lamaphupho uzothi ngibhuthe kuthiwa angenda ake ngibekise ngenthwajelele noma libhayi, ngibhuthe kuthiwa ngibhuthe nginiketwa noma ngibhuthe ngembethe
by leliso noma buhlali lobuso noma incest leso noma ini kuningi kufuna ukuthi lento leyo uvuke uma unemandla kuyenda uyende nawe ude ngaleso sikhathi leso uhambe kodwa uyende leyo nto ngoba lesikhani uphupha ngiphuphe ngiya emfuleni ngiyondwana na 2 hamba emfuleni mawusaba ngena hamba ufike umela ngedulu kuleso sigaba salomfula la uboniswe khona kungaba sidiba ngaba ibhudlo kungaba yini uma usaba kungena hamba ufike uphahle uphathe lamakhandlela lento ikhuluma ngathi uyasindla utakutshela mawe lapha lokuthi lapha kufuna ngiphathe 1 2 na 3 ngithatha ngabe lokho consulta kumuntu cause amadlodi kude into la ngayadi wona yabona but thina sidibukela phansi thina abantu ukuthi lento ngcono ngikule kumathi ukuthi so uye lapha atongentela lethi indoda abantu utiba nje nangiloko nje kungadzingi ukuthi azaye enyangeni kuthi ngonto indoda yakho nje ngalenye ilanga kwathiwa ngiyemfuleni ngifike ngento 1 2 na 3 ngatshela nje ukuthi inzaba yakho ungayicocela umuntu ungayitshela umuntu uthatha le kulesikutshela kona uyikhona lapha la usaba khona ufike ungangeni lapho ke ngayalo sisimpela kwathiwa ungangeni because mina kude ukuthi ngiyesaba manje sekuthiwa ngomsebenzi wabantu abadala ngena noma kuphi but kwathiwa ufike ungangeni ufike into 1 na 2 umela ngedulu ngaphahla kwasukuma lomkhulu uphuma la kule stibu uphuma uhamba around so but lamakhandlela ayengacini after lapho ngathola sekunenkukhu around but ngaleso sikhathi ngangitshela ukuthi ishongo lobe kade ugcina siprofet ukwasa late sengihambile ukuthi hayi manje le nkukhu ivumbuke phi ngoba lapha kukhona lonke lohlobo lwetilwane loludlatindo into like loludlatindo njengenkukhu nje so ke ngikhumbula ngaleso sikhathi nje ukuthi ngathola imali ngakusasa 10,000 from nowhere emsebenzini lebengwenda imali bengingakaze ngayibamba ngoba ngangingimesela leso sikhathi ngakhathindlu and at that level ngangitakathindlu emakhaya ngakhona kuma construction but ngathola 10,000 ngakusasa ngalelo langa from there imali yaqala yangena kakhulu lokusebenza ngekuthi ngase ngibambele line ukuthi mangiphupha lokho ngendabona mangiphupha lokho even ihlahla leti webheki ngangicala ngiphupa ngibonisa ihlahla ngikwenze ngingakwenzi ngesingangisathi doubt ukuthi nginalabantu labadzala bekusebenza lo msebenzi semsho ukuthi into lemgcwa kakhulu uma ungumuntu lalela lo lokutshela amaphusheni akho yendabona than lo lotakutshelwa ngumelaphi yabona ngoba as I'm saying sikhona umuntu onenzuzo sonke singaba nato but ngilona leyo inendlela yayo yokuhlanjululwa inendlela yayo yokuthi wena uyondle noma uyinabe noma wena uyiphilise iphile iconnecta nawo ngumzawo nawo umuntu ngemuntu unendlela yawo akekho umuntu lwati kangcono nemanzawo nawo onke amadloti netinzuzo nemanguni nawo onke amadloti emhlabeni nebaloti nani ngoba lento le iba imfihlakalo itembula kumnikati wayo uma alalela le order asuke anikedwa yona so ukukhuluma kuningi siyabona kuyakhulunywa lapha but umuntu lowati kangcono idloti lakhe ngumnikati wayo umuntu lowati kangcono isithunywa sakhe ngumnikati waso but imfihlo esekuthaneni wena uma uphupha noma uma ufikelwa umcabango sithi ukuthi angente 1 na 2 yenda lokho ngaphandle kokubuta kolunye umuntu into yakho itawulunga you understand because silahlekiswa kakhulu sibantu baspende imali kakhulu nami before nje ngilaphe angathi ukuthi imali engayispenda kuthiwa kulungiswa amadloti kwazi bla 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 ngibona laba bantu laba ngibabona ukuthi wena awu understand ukuthi lento lonayo ibheka kuphi most especially nakumele ulaphe inyanga letiningi diphethwe kuganga kakhulu uso umuntu akulungisela abe athebula ancutha athebula vele kuthebula abe akuncutha ukuthi ingcenye yalama powers alamadloti akho imali most especially kubuka leli nemali kuthejule ukuthi liyosebenzela le nabo gobela labangqolile bayakwenda lokho bakuthwasise bese sebayathebula lawa la kungona wona ufike mhlawumbe ungasebenza lokho ngase ukuthi bayahlala ukuguglisha ukuthi athejulwa njani inhlanhla lomuntu ukuthi uyosebenzela lo muntu lokho lokungemanyala emoshakala kwenyanga nemntangoma nemagedla nani baprofit so into la kumele ukuthi ulalele lokho lotshelwa kona wende mina nje angibhiliveli kulomunye umelaphi angibhiliveli futhi angiconsult
uyabona, because indlela lengitshelwa ngayo mina ihlukile yami nawe ihlukile yakho, uyabona. Sengisho ukuthi that ngiloko nje ukumcoka ulalela. And then kukhona umuntu athi umthi awumsebenteli, esiwasho simsebenteli or something. Lento leyo ayenteki kunoma ngabe ngubani, yenteka kumuntu lona lamadloti lathi ngakunakwa, lona letithunya letithi ngakunakwa. And lo mloyo usuke aboniswa tinto emaphusheni asebesele up until nesitha sifike sikhona ukuvala. And le mimoya lena madlotini amalokhuzana netithunya le uma ungayilaleli iyakwazi ukuthatha tiza ikulethe ngebuningi kuwo kutoze kuchachela. Kwesinye isikhathi ungaze ufe nawusolo uqinisa inhloko, bayafa namhla khona bafakwa namanje khona bafakwa babulawa amadloti bathi kukhonjwa ngomthabathi. Because ukukwata kwemimoya lesiphethe kungetulu kokuhlakanipha kwethu, kujabula kwemimoya lesiphethe kungetulu kokuhlakanipha nekwati kwethu, uyabona. So ngizaphatha ukulalela athi umuntu umtha umsebenteli kani akakalalele ukuthi kumele ende ini kuze kutovuleka le channel. Because uma kuthiwa kutawufaka umgwaco esigangeni la ngakwawo khona angeke ikhone kuhamba imoto, uthi ngaqala ugrade kuqala kube nalomgwaco bese imoto iyahamba. So that's why utawusebenzisa umthi ungasebenzi, usebenzise umthi ungasebenzi wena wedwana, awuhlale nje wedwa umsamo wakho ukhulumise ubudloti bakini, usebenzise letinto lokutazisebenzise mawulungisa ukhulumisa lobudloti. Lento itawulunga iqonze ikhanye, uyabona. Le mimoya le most of the time lenye indlela letrita ngayo ukuthi unayo, kuyindlela ungathandi ukuvakashela nje abantu, ube nesikhathi ukuthi umuntu ungaba nebantu ngaleso sikhathi leso. And umuntu makefike ngaleso sikhathi leso ungathi futhi bese kuyakufikela ukuthi akungasinike friends ngasoyahamba. Uphile nomuntu kunema relationship la moshakala kwahlukana ungayiforce ngoba lamantu labala kuwe basuke bambona lo muntu ukuthi kukhona la ngakulungeli ngabo. Ihlipheke kuhle relationship, ngicabane nje ihlipheke kuhle, ngicabane base niyalungisa kulunge. Lo muntu usuke angcolile for wena noma ke for lama ancestors lo nawo wena, le moya usuke iphethe wena, isuke ibona netinto letimbi lecabangako ngawe. Ngoba nama le moya le uyakhona umuntu ukuthi umbuka lamehlweni nihleka kuhle umbone kodwa ukuthi lo ukhona into lembi la ngifihlelayo nala nayo enqondweni yakhe ngami. Uma ulalela kodwa uyakhona ukubona lo, ukhona ukubona umuntu ulele naye lana mhlambe ngumkakho umuntu othandana naye indvodza oyini. Lo muntu kuyenteka uthi uyaphaphama ekuseni utshele ukuthi lo muntu lona ebusuku bekavukile akubuka ulele wena akuhlanganisela info lengalungi kahle emqondweni wakhe, uyabona. Uma kodwa lento lamanangizana uwalalela ujikelwa la kulomsebenzi lona nangabe wembathwa ngabantu abadzala, ujikelwa abantu ungakaboni ngalutho. Bazame ukufaka wena bakufaka emaphoyiseni, bazame ukubophisa bakwakhele amacala lamadima, uphunyule kungethembisi kube kuthiwa leli cala leli alinafayini leli, koja wena uphume kunjalo. Kubuningi indlela tekubona, uyabona. Ujika umntala okuqala ukujika bomnakeni, ujika ubani basudenda umuntu ongcono, kube ngingolo kuba kuningi ngisho emsebenzini kujike nje. Lento ihlala ngoba wena mawuvela ngesikhathi makuchamuka wena, ngoba labantu ngemakhosi kude nemakhosi lalingana la emhlabeni kulala busa imihlaba lesiwabita ngabo bayethe bala emhlabeni. Makuchamuka wena lento iphakama igama labantu laba umuntu lo nemqondo lombi ngawo ivela inyuke kakhulu yele edulu. Umuntu noma angathwala abe netithwalo etingumiliyoni kanjani kodwa na angabathebula bacethe ngeke wena, uyabona. So kuningi lokwentekako ngimana lento ungakhula ekhaya emntalweni onke but banyanye wena kuphela beme nawe phansi phezulu bangakuthandi. Ufika la wafika khona niyaphila kodwa ucise kujikile
lucingo lolu uke ungakhani nje ukukhuluma netincingo ngilabantu abakulawulayo la emtimbeni wakho la uyabona umuntu uyafona kwesinye isikhathi usenze umuntu uyafona ufona lo nto akazomoshakala lo uthi ubuka lo uva umcansukela khona umkhuba lokhona ngawe la ngqondweni yakhe lo mbila nawo so dine ngimba ukubona le tinto leti so ke makhehla most of the time wena lokhala ngokuthi wathi sathi into yakho atsalung sale ulalela lo tshelwa kona wena lungise indoda yakho wena lokhala ngokuthi indoda yakho nje ilungisa ukusebenzela kunjani lalela lokuvela emaphusheni wento wona lalela lokufika ukuthi yathi kule nkinga lengibhekene nayo kodwa ngingahlanganisa inje ngasho ngidendelana itawufika le ndithi siyo ngazi ukuthi uyasidla kanzi uyakutshela labantu abakuphethe hlanganisa 1 na 2 na 3 labadzala noma banake kahle uphumelela kuthiwa uthela ungathalanga yabona kuvuke abantu left and right lokuvukela abantu lento yakhona nangabe wembatha ngilabantu abazala kuvukelwa nje abantu kuba into yakhona but ekugcineni abakunqobe ngoba phela nayo bese kufuna bese soba obhasi nawo uvulela amehlo ngoba walibala kupheka kusina uthamba ukuhla noma ngukuphi uyagcina uhlele imali lontoza into engafanele uthuyile uma ngabe ufuna usito la ekhaya uyangithola ke kule nombolo lengishido yaseSwati lithi namahlahle amabona noma bathi nje 00268 7634 2733 and then South Africa ikhona le WhatsApp yabo ithi 073 798 7538 uyangithola lapho ke sikuside edigabeni ehlukahlukene siyasenda sigubhu sende lipondo lokuthi into letingekho edigabeni letimbi lethi dvumile kuthiwa kunjani sikwenda nje levelini yala mahloti netithunya ukuthi konke na ukwenda kuqhumane kuhlangane ungasinaso ungasekho into isale seyilihlupho kuba nje ngiloko makhehla netinto kade kulokhuzana tekuphakamisa tiphakamiso khona ku 2.5 5010 15 lokuthi kubi nami ngaphondo uqala kubo 25000 lo uyale endle kodwa na ufika na 5000 la mina uyakhanyisa ngikwendelo hamba u7 bese imali uyibuyisa uyikhipha nawe sokunandoda ukuthi lokhuzana ngoba kuphila kubambisana akusiko ukugembula ngenhlopheko yomnye umuntu into ke lento atinto tibe kula ma price ngoba labanye khona bathi 2.5 mkhulu 5000 ngalo 5000 mkhulu anguphiki lokho mkhulu but manje ngidawenda kanjani egogo makudzinga hambe ngiyofuna umuthi longaka ngifike ngothenga 15000 lokuthi umuntu aphumelela benemali lo muthi ungaka uyi1 ngothenga 15000 kuze lento ivuke iphile iphinze futhi ibe controleke ingalimati ufuna phinze mhlambe ngithole lo munye futhi longaka 10000 na 5000 ngiyabekisela uthi ukhuluma lo munye umuntu akunika into lengaka kushile 25000 yabo labanye labagangi laba mind ukuthi bathi bakunika ipiece lengaka ya something ngoba ngeke ngizentisho into la athi umuntu 200000 so ke kungaleso sizathu ngithi angikuchaze lokuthi ifika kanjani la ekuthaneni letinto tibe ngala ma price kanje ngoba bo 800 kusuke kusagezwa nje lapho into ekufutha nje kodwa bo 2.5 1.5 sesiyacela sesiyagada lo mzi sikufaka emtimbeni lokuthi uphumelele pheze futhi kuvaleke nabantu abakushaya ungashayeki njengoba sikhona nje inyanga kumabhekedwane around us khona nje sifuna phansi ngemona yomsebenzi ukuthi umsebenzi kuyasebenzeka kuzanye ukuthi mhlambe kuthathwe kufuneka amadlodi ethu wasebenzela ngakhona akwende ngale into lesuke lethi khona nami ngibasinangikwendele dona abantu kube lo khona kuphinza heke lapho dlodi noma ngathi uphethe isithalo sakuphi siyabona.